نخوشوان هجا د ساعت ده ویس بهدا نهاری ما پیش سازی البجار قامشلو لکارگه که تنر نهال و درجه کو عمله آگر پیکت آگر د ویس بهدا درکت شخال گوری کود بیجن باز کهربایش بر کهربای جوه داره آگر پیکتی و کن هم دبینن زرارک مزن لکارگه بویه دی ساجی زیده 16 کارگران لوی داره کار دکرن ددم اقوام لنا خوشخانه بون جنک بریندار جناب و کارگاه آنین یا بناو رولا و جنک بخوا جوانه شفا کل نخوشخانه دلو چاف دهات درمان کرن پشتی هولدان نخوشخانه لمخابن جبر روش هوای گرام بو جیان خوش دستا در باسی جمعین کو خواگهاندن و درش گیلیا دسپیک یا شواته ین کو تیمین آگر کجه و خواگهاند و در روشا و در چا بو آگره کو پیکتیه زرارین کو چی بونی چا و قاربو به هولدانی که مزن اف جه تنر کو زوزونای و امراندن و قاربو و آگره ساعت و خوش ساعت ده سبه خبر جمره هات فوج اطفاء اقامشلو قوم عمليه تنر دشوته ام اندام وماكنه خو ام جي هوتن فداري ما هوت سيطرة لقرقر تنر تزوني مواد سريع الاشتعال سبب الحريق ماس كهرباء بو زوتي دخل زونتي دو تاقيون والحمد لله هب خزوند مونيجي ماكوني او بكرو فامرون دو غريتي دو اي بر اوغر الاولي جور كاتبو توقيد دي كاتبو ونخوش بن كشكاك الوداري بو هاو هي او كاتشك الوربو هاو كاشكود هندر دوبو لانه نكون دويه باعتبار اور الدوري ما حتى ايه هندري جور ما اوغر فامرون كاتشك رحمتي بو بلون خوشبن ام قدر المستطاع ام خوفي دوي في ملاتي كان ام كمحاوله كان شقصو خطربه جبا اوغرتي هبا ام كفوجت فا ام كفامرينن بله همش خانه جل نخوشخانه دلو جابن د کلیا او بویر او شوات درد کوا جناب بریندار کما گوته بو جیانا خوش دسته دسپیک در باسی نخوشخانه دلو جاف کرن در باسی بشال ازگین لوی داره کرن از نه دسپیک اکثر خوازم ج خلات الیاس کو بخو بر پرسا بشال ازگین د نخوشخانه دلو جاف د جوه بپرسم صدم راست ام بیج شوات بو ل صدم کو وفات کری بتایبت چه بو جهال جما نخوش دلوي سكني بو ونتيجة شيء نتيجة هنجز دخان استنشاق كربو تدي دخان استنشاق كربو أكسجينين ما دك هسري ف تبارد لي وينك سكني شواطاي درجات دوابو بس نا أو سبب مرنيبو يعني بس هاو تاني وجهي وهنيك دستوي ولنجوي أما جسمي حمو تشتك جناحاته بو تا مديري ماني مش فيجي تخسير نكر سباسي قالك يتكم هات مداخلة كر قريب ماك قريب مركر بس ما تقاس كرام مخابن أم 20 دقيقة جي بيفا مان دليبه صابر أحمد صابر بيه